Ni October ni somni le panga sang ni somni le pali ani azam zo production clear to le ngai thatu te chibai kan book a cheu vo in tho chen ni achanga chen parliament classic thut khom in bua seina all parliamentary leaders meeting nimin pathian ni aneya khan Mizoram Rajya Sabha MP pu ke vanlal ven chuan Manipur chungchang soin Manipur boina ti top ani theinan president's rule a da chul ati thu a soi chuaka Mizoram MP ni chunga Manipur chungchang a soi le chin chu member dang te sha thiamna angena British laulu ma achanga mizo na thlak nam shang te Manipura an chen to thule tuna mizo nam peng shang noi ruk chuang Manipura an cheng mek awanga an harsat na te chu soi chuak chin ani thu a soi ni kum mei thla achanga tun thleng hian poi soilo tam takin nunna an chan to thule Manipura Central Sarkarin direct a ma alak theinan president's rule da chu napoi mo masaber le ti mak mo nia a sha thu a soibok Mizoram chevel ram Myanmar le Bangladesh Chittagong Hill te in kana ala omreng thu te soi chuakin ral tlan mi tam tak Mizoram an ommek awangin chung te zinga chuan no pang enkol ngai tam tak an oma Shillong le Guwahati a UNICEF te chu an changkai phak lo awangin Mizoram nge UNICEF office din ani theinana mala turin Central Sarkar angen thu asoi Akashvani aizol ne na Rajya Sabha MP pu ke vanlal Vena chuan Manipura buaina chu Sarkar lai puin sipai manga a me mi angai to ti soin meitei le tlangmi ral thuam kengte ral thuam nei zat chu Manipur police te ral thuam ain atam to zok ni in asoya tuna chuan Sarkar lai puin sipai chakna thapui a man changkai angai to ti asoi Sarkar lai pui ai o ten sipai Vena hnuaya meitei le tlangmi omna thlar filin an inkara sipai da a thesen alwan to lo na tura tho angai ti soin meitei te pualin inrel bol na shang dina tlangmi te tan Sarkar shandin angai to ni in asoibok heti lai hian Mizoram Kaushan Shwai tu committee MKHC chuan thu chwa siamin tu naya Manipura tharum thona awanga nunna hlutak lak a omle ta chu poi ati thu an soya Tharum thona le buaina ti top tura enroll vat turin Central Sarkar an ngena Manipur Jaribam district a tharum thona lo hluar le ta le biak in engemozat ti chiat le ti borban ani chu poi an ti thu MKHC thu chuak chuan an tar langa mishing nun na in lak sak biak in ti chiat le in rig ram na ang chi reng an du lo thu le sa kho pakhat biak in bitum bik a om chin chu cha an ti lo thu an soibok Manipur Rajya Sabha member Sana Jauba chuan kepu ke vanlal Vena thu soi chuna takin ron beile tin Manipura nampatni inkara boina chenfel na atana administrative unit shan siam tura rodna asiam chu asoi sela Mizoram MP pu ke vanlal Vena chu Manipur MP Sana Jauba chuan Manipur thila enroll lo turin acha zui ngal ani Manipuram administrative unit shan siam tura rodna chungchanga political leader te inkara inhialna achuak na sale a Rajya Sabha member Lesemba Sana Jauba chuan Mizoram MP pu ke vanlal Vena rodna chu na taka soi selin Manipur thila chul lawa enroll ani thu asoi ani VC Trump po toy hi bola kol ni za hi lo ngai thla ila India ram chu in thlangram kan ni awangin Mizoram po kan state aro rail to turte district council le khwale veng en kola kai shwai to turte po thlan chin anni heng kan thlan tlinte hi mi puin kan ai o tura kan thlante anni miaw awangin kan za in anni la chuan zopa le zonure rupu tak chungin tlom ngai takle Christian takain anmo phur na chu sha a len tum sham chungin theitop an chwa chin ani hi chu kan ram khotlang le kaushan thlenga kan ti dan le danin ti tura a phut tlat po ani reng ani Dalushai Hills District Village Council Act 1953 in kan khotlang in rail bol dan tur adwan angin Mizoram puma kan khotlang en kol to tur village council chukum nga chung kan khotlanga rural tura thlanchin anni hetianga khotlang in du taka kan thlanlin te hi an rural hun chung tur hi kum nga chung ti nima se chulbik thila chuan an rural hun chung state sarkarin ti toy theile ti sei thei ani thung nakum sang ni somni le panga ogas thla a top tur VC Tram ding chale hle lai chu ni som pakwa February sang ni somni le pali thleng atan po toina notification chu chief minister pompuina CM approval ti te mai chau chuan lama
mangin Mizoram sarkar chuan ni somni November sang ni somni le pali khan achwa kha kan la she ome heavy sitram po toy na chan hi inrin siak mek ani a chief minister pompui na ti ringot hi chu enge a pompui chan shat ani mialo awangin mipuin kan ai o atana kan thlante thunei hun chung ti toy pha nan chuan thutling to ka ngai thei ni po in alang lo ni som June sang ni som ni le pali khan minister pilarin pui chuan lungleya VC ten sarkar an tho chat pui du lo awanga an cham ti toy ani mai thei thu alo soi to ani kha pirin pui thu soi hi pom tur chuan VC te thlangtling tu khotlang mi pui hian sarkar an tho chat pui du lo ti na ani dona hetiang hian han ngai don ta ila ni som ni le pakwa thlakwa sang ni som ni le pathuma lunglei municipal council in thlanna AZPM candidate te chu thlantlin vek an ni a chutiang kho AZPM sarkar na hmuna VC ten sarkar an tho pui chat du lo arin om lem lo VC te hi kho khat paron le nuron khotlanga po mi fel le chuan oma ngai te thlanchwa an ni tlang puya chutianga paron le nuron chuan an chunga thunei tu te thu chu an zom du lo arin om vak lo ani tin home minister pu ke sap danga pu in VCR party dang an tam thu ni som pakwa October sang ni som ni le pali khan alo soi to bok ani kha tin LED minister pu silal soiwunga de ve thung chuan 15 Finance Commission in sum apek claim awanga VC tram hi po toy ani thu asoi ve thunga he 15 Finance Commission hi kan sha thiam dan tur ol samber chu kumsang ni somni le pakhat achanga manchan to ni in sang ni somni le paruk thleng tur ani a kumtina kan sum don dan tur le atlak niam dan tur po siam felsa thlap ani a VC tram po toy pha nana chuan lama sarkar hian amang don ani chuan kan sarkar shon mek hian sum enkol thiam lo sarkar an ni zia in puanna ni a angai thei hial ome chuwangin kan minister shang te thusoi achanga han chu thian democracy bulthum grassroots ti hiala soi kan VC tram kal lai mek po kan VC tram kal lai mek po toy ani taringot mei hi amakin athlang tu mi puite za lo na ani melin a in thangram kalphung lo hle in alang mipuin du taka kan thlan kan VC te tram ti toy ani ringot hian mipui thu nei na chu saktum na lamte po akok theidon don te po in alang hial ome engpo ni se kan khotlang enkol tu atana du taka kan thlan kan VC te hi sarkar hian an du danin an sopkwal vel mai te po ang hial maya kan sarkarin kan VC te chunga thunei na amandan hi thil ti om tak ani le ni laute democracy rama mi puite za lo na ani le ni laute chu kan mi mal ngai dan ni se kan sarkarin in thlangram kan ni na akal pui dan hingun takin izer chhauze lang u Mizoram sarkarin an cham ralma a village council te in thlang tura ati awangin VC te anlung oi lo hle a achul chuan dan shemi te ronin high court thleng ak an kal mai thei Zalenin Mizoram Village Council Association President Kelal ngai zwala abyak na naktuk November ni somni le paruk sang ni somni le pali khian All Mizoram Village Council Association khompui chudor pui multipurpose center a nei tur ani a he huna hian VC cha chungchang hi an thungai to tur zinga atelti an soya munshang shanga Village Council te hian chamdal ma in thlantir tum kan ni awangin an thinrim hle a kelal ngai zwala chuan ahun ma a Village Council cha chu thil kalphung ani lauti soin ahun ma a Village Council in thlang tur hi tu sarkar ma in ati kan la shelawa democracy ram kan ni angin kan in thlang china hetia ahun ma a in thlantir hi democracy palzut na a kan ngaya chu mai ba ka VC za omnati borban na ani a jampo toy chan an soi hi nep kan ti hle ani atibok VC jampo toy chu andau shim ni lavin democratic law hle a an shat wanga du law an ni ti asoibok VC jampo toy atul chan ni om ang hi health minister pilarin pui chuan ti hian alo soi to a kan maloka VC kan in than thoi ri noma VC kan tu chuan kan pot toy thia adan te po kan sui mek to ma kan puin kan pot toy the tu na hian boi thang em chu VC te local council te kan mi le sa te ni lo wangin min tho pui thadu lo ni min tho pui thabe reng reng se le chuan in than te thil hau ta ya ti thoi te po hian ngai chong lo amai ro chu kong chen kho mun chen khata min tho pui thadu lo em a boi kha em a chu wang chuan in than te po hi boi se te po hian thamai o mangi ti te kan sei ho thut to
chung te pot chu in no shen ve shim chimatan a tha ka tia Health Minister Pilarim Puisoi Opposition Village Council anni awanga thoho pui an har sat thu asoi hi po toi chan ni a kan ngai lain eledi minister pu silal soiwunga chuan vc cham po toi chan chu sumle pai har sat wang ni in aron soile ani he thua hian in hnialna atam hle meya vc te nen kan thok ho theilowa ti wanga vc cham po toi emo acham zo ma a lo dissolve hi chan chatak a om lo chuan constitution kal ani central bjp hian india state chen khata non bjp government nen kan thok ho theilo ti in state assembly hi dissolve emo achan rin tlak tak om lawa president's rule a puan khum ringot chuan constitution kal thau ani ang constitution in atum chu india rampum puya grassroots level state le central a democracy omtir hi ani ZPM sarkar thil ti dan hi democracy kal ani vc cham po toile fresh election nei tura notification an chwa dan po adik law governor mingin emo cabinet ani law po in council of minister meeting resolution in an remti angai khoi state ma hetyang kheisa cm remti na in notification an chwa ngai law hei hian dictatorship a on rui mai ani democracy noya om kan ni a government hi collective leadership ani tur ani zpm hi chatuanin an sarkar don lova tuna an thil ti tum hi an sarkar to lo nu a aho berber asoi sel le ang na sa berber tur anni chuwan chuan zpm hi democracy melma anni ti a soi tu tam tak an ombok ani